Салом алейкум дӯстони азиз. Як чино гуфтанамона. Ина тифайл сабаби сӯхтанаш, сабаби тени ки бисёри одамо тифайли қимат мехаранд, но тенош месӯзад ё ягон мисол дигар деталош. Ҳозир назди мо да инам тифайла овардан бачаҳо. Ман як чиша гуфтам бифаҳмонамтон. Инаи фишкае ки наконечники дромадагиаи да ҳами тен мисол ба қувватай инаиша диден инами слаби бад бад ҳами так озма фонарика гиром кунем инами ки слаби бад зад тена сӯзонд. Ина тен заливное алиш намешавад, просто жалко да тифали мисол оригинал ки яке да ҳами шумо он хеле вақте ҳами ягон слаби контакт боша ё наконечнико инами чизо фишко слаби боша ҳатман бародаро жилет накунед 50 дирам як сомон меса яхел ҳами чизо метоне яхел ҷора мисол сеташам як сомон гирен но алиш кунед ҳами намонед ки ҳами хел слаби боша да ранги небояд мустаҳкам боша ин уже хел балтаца мекунед просто мо сумаи қадираҳ намеёвем барои ҳами безопасния шумо чӣ кунед ки ҳами расхода шумо зиёд нашава инами тифайла инами хел дарда гирифтор шуда. Хуб имеете виду бародаро оригинала чизе боша контакт слаби боша месӯзона ана бародаро так что суханои мо барои шумо мининед то дар комментария нависен савол тен оиди ҳами техника мо дар хизмати шумоем бародаро.